volmen ya volmen o yolme ne benim günüm Rêna qedin pêk û gava xwîn nêşistin hisrê çava Kurdo were dest bi hev de em çêkin vê aşitiya bav û kala Ez hatim bûme mamoste ez çûme gund Gundekî mekteb lê tune bû Çûçik bi çûçikbûna xwe avê vedixwe serê xwe radike li xadê dinêr Bîneranên hêja hem li hala november Rihayê Urfayê li gel mamoste Seyda Mîzbah Hicrî ne em hatine ba Mîzbah Hicrî ku me re qala jiyana xwe bike heta vê salê wexta xwe çawa derbas kiriye û niha bixwe ez dizanim ji mamostetiyê malnîşe teqawut bûye kamê bipirsin kek Mîzbah jiyana xwe a îroyîn çawa derbas dike kek Mîzbah careke di merheba Merhaba çawê xêr selamet hatî sabî Ehlen ve sehlen sabî niha hûn malnîşin hûn teqawut bûne Erê we bi sala mamostetî kir ne wisa erê hûn niha wexta xwe çawa derbas dikir Wexta min ê niha işte ava ofîseka me li vir e erê Astê me vê derê sibê dişixulim belê û ez ê varê derme mala xwe belê îşkarê min nivisandin û xandin e Ana ku min tibirî hindir ofîsa min ciyê ku ez lê dixebitim tê pirtûkê min bibûnî erê û tê nivîsê min û tiştê gotî em ê qal bikin û em ê tişta hevra gotin bidin baş e niha ez dizanim we gelek berhev nivisandine Erê di derheqê dîroka Rihayê da Rast e. lêkolîn kirine û we dîsa helbest nivisandine erê we di çend saliya xwe da dest bi va xebata kir Va xebata ez ê bêm ez sal nebêm ez bêm di ortaokulê da di mekteban navîn da erê min di wê çaxê de dest pê kir belê Ama jiyana min ê esas ku me pêş ta bir erê di wexta mamostetiyê da min bir belê pekî Erê. berhema we ewil kîza salê derket bi çav kir di no 2001 da derket di hezar û yekê de Erê ez mamoste bûm min nikanu kitap çap kira ew ê çaxê me çap kir ew e antolojiya herran Erê helbestê herran belê û dûra me pirtûkek bi navê xwe derxist bi navê mutluluk uğruna yani ji bona serfiraziyê bextewariyê me derxist li wê şunda jî kitabê min ê dinî heft tane derketin evna li İstanbulê hatine weşandin belê kerem kem her ne hundur û ferma em dest bi sohbeteka dirêj bikir Ehlen ve sehlen Ez pir biçûkî hatime bajêr û ez li bajêr min jiyana xwe domand em bi kurmancîn dibên kostek qetandin yani ew qetandina min vir derbasviye bona wê ez ê virim yani ez wir bibêm ê min vê derê mekteb xand navê dibistana me Yavuz Selim İlkokulu bû wê çaxa ez çûme mektebê mîna zarotê Kurd giya min jî Tirkî nizanibû yani belki çend sala jî em pir di Kurdî da meqelet dikirin du Tirkî da çünkü em li mal bi Kurdî dipeyviyan em diçûne mektebê bi Tirkî em gelekî diwestiyan vaya jî travmeka mezin bû em gelek em nihatê bîra min e canê min diguriziye yani ew zemana ew gotinana pir zor bû yani tiştekî tu bi zimanê xwe nikanibî bixazî yani min jî te tê herifandin bona wê tiştekî gelekî zor bû cîwantiya min ez çûme İmam Xetîbê İlkokûlê şunda û ez çûme medresê tê wê çaxê medrese û İmam Xetîb mi tev nikanibû bi domanda tikanî bê ez li medresê reviyam ez wirga bibêm mi çû lîse xand yani İmam Xetîb mi terk kir medrese jî Xwedê bi rehma xweşa bike Mele Saîd Tekîn
خلکی می ماردینی و مدرسه تالی الفیدری وایی اوکت ملجم وی درس گرتن Yani hemûn diçûne dibistanên fermî Erê. bêjin İmam Xetîbê hem jî hûn diçûne medresê. اره Yani ji İmam Xetîbê cudatir ve li medresan çi ders didît? از مدرسه برابر وانی بوم مدرسه 3 ساله من درس قرآن دیدی مدورا درس تجوید دیدی Yani, yani tecvid em dibin gramere yani, من تجوید دی و از دورا چو من مدرسه جی ما به عربی دخاند ما کردی جی شیروه دکر مدرسه ارگانی بو از ده سالا هندک چوم من مدرسه ترکر من خطیب قدان و بوناوی من مدرسه جی مگون و مدرسه جی مرانه لازمه من مدرسه ترکر از کانم بیم که فرسند دست مریاده هبه کی چاقبه مری چی بو مری ایلا وایی بکی yani, Evet. yani di medresê de we ne dersi olî didîtin, dînî didîtin. dersi dînî Kur'an û me didî. tevhîd û em bêjin tefsîr û êdine. اره تشت الدنيا مددي لغيجنا فيجي ما نوبهارا احمد خاني ما خانت Buhara biçûka. ان بورا بتشوكان ما زماني كو درس ترنا بوشندا ما اجا لكتاب كردي ما خاندن Yani, ملاي جزيره فقيه تيران جي ما السرويجي ام دخبتين از هنجي كي جا از فرسند بونم از بيا عثماني زدنه بحرف عربي نه ابي كردي لاتيني از دخونم سروي belê di evê da derva ew Evet. nivîseka bi tîpê Erebî heye. اره Ew ez texmîn dikim beyteka Ahmedê Xanê ye. اره Ew çi ye? Tu kanî me او چیه او چیروکاوی هيا Erê, چیروکاوی حضرت موسی و حضرت خضر دمنا هوال هف belê, بريدرن فقال لك درجه erê. از قسمي وي بيتش ترى ببيم Kerem axa. اره تي مالا زارو سيوي هنا البر ديوارك رونشتنا ديك ديواري وان بشعته Erê. را ديك ديواري وان راستك موسى تبسات شما تاغو دبي مشترى مغو كنت عدا ايش من مدى اما دا تاغو از بتر ببيم وبتر هوالتي جناكم سه تشتادك از تشتكي ويد بما رادبه دیواری وان راست که و دره دبی چما تر راست کر دبی و اتامن سیوینه وانا بابی وان مریه دیوان تنه وانا بروی دیواری مانه که و خانیا بشعته دبن خینی دا بابی وان هنک زیر کرنه بن بره جبونا که زارو جیانا خواب بدومینن دبی بوناوی وانا درکه و خلکی ورگی بوهره بوناوی من دیواری وان راست کر ولی گفته چروکه که Ew beyta çi ye? او بیتا Ezbera te de heye? از برام دا وانی دبی کو خضر دعواوی کو لخادیه یتماس خادی در که و yani herkes mimari divar خواه yani va tavsiyevi vaniye ku herkes malaha imar bike Belê. We li medresê em bêjin dîwana Ahmedê Xanê xwand divan اره و یا Melê Cizîrî اره ملای جزیره فقیه فقیه تهران. تهران zêdetir tesîra kê li ser we bû? yani tesir Ahmed Xanî gelek zêde bû Belê, ama her yekî cîwî cuda ye belê. yani ku dilê me çar parin her parekî yek tê de ye yani em nikan wana li hev de cudatir bigirin yani Faqih Teyra zimanî wî cuda ye ê Melayê Cizîrê cuda ye Melayê Cizîrê zimanê xwe hinekî di giran e Belê. îcar me û zînê em çima pir melê hez dikir di malê me da ê meyê ku dengê wan xweş bûn sazê em bibin kilamê Melayê Cizîrê digot Ahmedê Xanî ku nivîsandibû me û zîn ji me ra digotin erê eynî nemînawî bû ama hîn jî yek gotinê wî tê bîra me ku me û zîn bi me dida naskirin Mela Ahmedê Cizîrî. erê yani ez vî şera pave bibim wê çaxa ku me medrese terk kişin da ez pir dûra Kurdî ketim Belê. معناه که از دورا کردی کردم جیان ما گیب ترکی بود معناه که به دورا ترکی کردم کردی جی هنکی ما ام بین ما بیرا کر Belê. بو نوی ام دور کردم yani Yani hûn xandina Kurdî dikin ne wis? dikim dinivsînim Dinivsînî jî. erê Ez dizanim
لسر دیروکا رحای بیشتر گلک لیکولینی تانه ل دنیا مصباح هجری دا رحا عرفا جیه کی چه ودیگره از گلک سپاس کم جبو بونا به پرساته کو ده غازی کو از عادل خا درخین مهوله هم دازه سونداجی جدلی اره نها وای هر کس زانه کو مری ولات کلی هات زاین مری وی ولاتی زیاده تر حس دکه چما گوتنه ولات حس کرن دی ایمان ده بوناوی حس کرنا ولد گلکی لجمع جدای بوناوی من سر وی رابو کتاب نویسان از نه دیروکوانم اما لبری دا آلیه گلری دا آلیه فولکلوریک دا مگلک تشت تفدان و مدیتن و متشت غریب درخستنا هولی سر ویجی من رابو کتابک نویسان کتاب ما بله به ترکی نه اما از به کردی دخابتم به ترکی جی دنفسینم از وایشی ببیم از نهاد کم فابلا لسر فابلا کتابک کردی درخم د نوبهاری دا فابل متین وشاندنه از وانا به پرتوگه کم نوبهاری اره نوبهار دا کنی مرا اره امکانم بخونن هنکی فابری چوانه مهنک فابل وانی به هلبستی نویساندنه هنک جی کرتچیروک من نویساندنه ویا کرتچیروکه دو هوال و معزوفان یعنی نویته که دورده بکارانیه جی سیدار روناهی سیدار روناهیه دورده سیدار روناهیه واکی د اینترنت دا دوا درادا از سیت دا از به مصباح هجری دنفسینه به ناوی خاد دنفسینه لگونده کی دو مروف بونه هوال هف به هفرا دگریان روز و شف بالروح و جان به هفرا بون تف رو دنشتن تف را دبون خارن و خارنا وان تف قیتو دبی یک مال یک تف روزه که لجامره کی بونه میوان وک هنرمند ده پیویان روز داگریا وقت بروا ایواره معزوبان کتبو قیغا شیوا ایواره میوانه کی گو از بگرم دستاوه که رابو درکت گو از وگرم گاوه که کو درکت دروا لپی وی دست به سخیفان کر حوالی وی گو حوالی من نتشتکه ای مزن ازم تو بحسبینه اوا کرکه فیم ناکه پیوان دکه پیوین درره ورد بن سیام من دایه سبه ایواره گو هات رونشت حوالی دن گو از جدر کبم دروا ایجار دورا من ای کو رونشت دست به پیوان کر کره دستاره کسینی وز کر گو ازم عقلدار آغا و میرا و بگان اوای لپی من دگره مینا سگان گو معزوبان بیست او پیوان گو از درسکی بدم وان نمریان قیغاوی شیوه نما گو هات سکینی او دما لبر میوانه کی هستیک دانی جیدن راجی سیلک پوش و پلاخانی میوانن گوت اف چیه اف چه روشه یکلی ایدنیری معزوبان جوان را گوت هی لوری برا جاردن هون زانبن قدر هف بیوی خراب نکن لپی هف هر دویان جی فهم کر ریا وان شاشه حوالتی وان پوچو بلاش بله ساعتات خوش صاحبی برخدار بی گلی خوش وانا ولی وانا هیجایی کت وک پرتوگه که بدی چاپ کرده اره یعنی به طایبت از درجه دکم کت انشالله خباته که هانی بداوی بکی و بدی چاپ کرده سپاس کم خباته که زوره بله وانا ابا کرته چیروکانا ام لناب ملت گلی خواه ام کوم دکن بله اونا به پیواد دبین از دینم شکل هلبسته بوی آوایی حتی نها چند ام بیجن فابله و نوبهاری دانج کوباری دهاته وشانده برم بلکه دور سدی هنه سدی اره ای بسری خواه پرتوگه دکن اره پرتوگال من فرسنده پرتوگال رواندیه ادغازم هنه کی وان ما بینکم ترکی می چه کرنه بله براونا در که من دور از دست بکردی باش سیدار روناهی آنجی ما مستعم وگرنه سپاس. دیرو کار رحای اره تا به ناو
دیروک نوی دیروکی رها اره ده پرتوگک درخستیه اره دور دا تقالا گلک تشتی رهایی دکی بله. رهایی قومینه اره نوسا اره دوی پرتوگی دا مغاست کرد که از جیانا خوا وین مهوله از شتو جیامه یعنی تا اوگاوا دا پرسال مپرسی اگر که وی پرتوگ وره خواندن ای جیانا مه وره فهم کرن و که ای که از گریامه ای که مدینه ای که مبیستنه من نویساندنه از مثلا لسر اوی نویس شغلیم وکو که از بدم لسر بیرا شغلیم از گریام بیرک لکوه هیه بیرک نافدار لکوه هیه السر و بیرا گریام م دحقی ویدا م چیروکاوی م پرسی وجمرا چیروکاوی گوتن م ورگا نویساندن تدیل وی داره بیرا حضرت ایوب هیه zaten اواج مرا بو قیغه و السر شغلیم دور ام بین واکی دیجی پرجیا بیره نافدار هنه او ده حقی وانده که چت دینا گوتن موناد پرتوگی دانه بساندنه دغازی ام قالا یکی بکن و بیرانا کرم بخواهم اره دبی وی چاقا که ام دبین قفله هات جیه که قفله یعنی ارمن لسیوا سیدوی آلی دا هاتن جغرافیا اورفرا در باست بون ذکر ببرانا محمدی خانه لمحمدی خانه نبا بچونا سوریه اف ریاد داجوتن اف ریارا دبین ریا قفله ام چون ویداره الخانه مالا ملا حسن هل ویداره رحمتی بیره کاوان هبو مگو چیه و بیره یعنی اوا وی بیری چیه کرمتا وی بیری چیه اره کرمتا وی بیری چیه اون قالا وی بیری کن بیره بندره گوفا بیرا ویچا قفله هاتیه گو شیخ حسن رحمتی خاله رحمه خاله که گو آبل وی بیری کشاندیه و برا و جرنا دایه و که انسان وخونه و انسان که هاتنه او جرنی که بزا حیوانا پیتی و دخار نوست اره گو ملا حسن رحمتی گو که دست خواد دافده دولابه گو دولاب بخواد دهاته جور گو و قص که keramet bu vurga gotin jmera durda hem keramet de hole hem jî tiştê gelek merîbê dişe heye trajediyek jî heye kul vê derê vala dikine destê wan girêdayîne avê vedixwîne erê ez çûme yeka dinî ew jî gelek bîreka balkêşe ji wê re dibên bîra sêderî esas ne bîre sarûnce ama dê bîra sêderî سه دری خانه انسان دورا دون آویتینن و دریجی گوکو قفله هاتا سر و بیری مد لوی دری یکی پری زیده بلکه عمر خواهی چاقی ملی پرسی عمر وی صد هبو جامر گو ام دبین سالا کو سارونش سر ورگریا یا سالا سر چو چطور مگو سارونش سر نارن گو و قبله هات کو گوتن آف گو گیتی برچیون و همه خواه چکرنه سارونجه گوبونا کو آوه بخون آگو ناوه وی چاقه دا ورگامه آف سر چو اره یعنی لیکولین من بویر رنگی و ام دبین دو مثلا دو دفروتن زمانه کی در دکتن سرخانیا گندیا دو دهانی باجر دگو دو ورنه دو باند کرن بونا کملت هر دو کرن دیسا پرتوگه کاته برهمه کاته دن سیدا افسانه و راستین افسانه و راستی اره نوسا اره دلی ساباجی نوساندیه اره مبخاجی واخوان گلکی بن باندورا ویدا جیمان تشتی گلکی هیجا هنه لی او جی واجی بسری خواه بلکی وا افسانه بنه اما او راستینه او راستینه دور دا جی راستی پرن لی نه دیاره که ما افسانه وی هانین و از ملکولی مکر من راستی ویجی دانه همبر تاریخ دیروک دست پیکرنا من ده حضرت و آدم دا من دست پیکریه جغرافیا من ده هاتای دا دست پیدگه چه ما هاتای اسم حبیب النجار لفر چیه وی داره بوناوی تکیلیا وی مره هیا مجبور مقاله کر که مقاله کر دور دا دست پیکر دور دا سرناوی یکی به کردی نویسندیه خواهی چه دکه رند که بخیر دکه اره
Neyse. Gelek Ama eva ve çiroka emejin ve efsana ve tab Türkiye nüfusu. Ereb Türkiye nüfsandiye. Evet. Mgoya vana mecburum ez bi Kurdî binivsim. Yani buna orijinali tabi xirab nebe. xirab nebe. Erê. Beli. Dibe ya çik kiro, bxa kiro, xirab kiro, bxa kiro. Beli. Nava gotineka gelek balkeş etinikanî vê gotinê bi zimanekî divînî ziman. Beli. Erê. Yani Bona gelek- wê O dîsa novekî sernovekî din bi Kurdî bi bûyî mîr hadê meke ji bîr. erê. Beli yani ku mere çıqa em bêjin Va tiştek jî bal kişan. jî Erê. lazım e mere hedî xwe zanibî ne? Dibe ya çûçik bi çûçik bûna xwe Evet. avê vedixwe serê xwe radike li xadê dinêre. Beli. Yani me got tu tenê ne nivîskarî ne lêkolînerî tu helbestvanî jî. Erê. Mesela te dîsa ve dest me da te helbest nivisandine. Ne wisa vaya te ne? Erê vaya min e. Ev jî Pirtûgeka helbestan e. Erê. Sê pirtûgê min ê helbesta hene. Erê. Du jî antolojî ne. Erê. Ê antolojî li ser heranê ne va sê jî pirtûgê min in. Tabii. Avana Yani hemû helbestî te Türkî ne. erê Türkî ne helbestê min Türkî ne. Kurdî helbestê min Va Türk ne. yek dîsa Avana ne. erê va heye va jî helbestin ne. Erê. Erê. Bi navê bê dîrok û bê talih. Bê Suud erê. Helbestên bê dîrok û bê talih. Bê talih bê Suud erê. Belê. Vana jî te nivisandine. Erê. Belê. û dîsa yeka din va jî pirtûka helbestan e Erê. gotinên qîrînê Erê. em erkanî ancak bûya Anca wî havî be. erê Gotinê kul qîrînî sekîn ne. Yani wir gotin hatine gotine ku gî bi me qîrîn e. belê Rastî wirganiye yani. belê belê Evet. belê ê baş e Seyda wekî din em bêjin yeka din heye ne Eva şiirlerde herran me gotiye helbestê herran e. helbestan da herran Du her du yekin erê her du du çapê cuda ne erê du çapê cudane. belê Yani herran jî tu zanî di tarîxê da di dîrokê da gelek ciyekî balkêş e. belê Me jî me got em çi bikin li ser herranê. Vay balina vaze cevap gelip şabin Lîse qedan şunda eçûme zanîngehê. Ez him li zanîngehê bûm me dixwand ez him jî dişuxulîm. Ez di wê mabênê da jî zewicî bûm. Ez li noterê 3 sala şuxulîm. Ez li wir derketim me çû li yesê zemanekî dairek hebû el wir şuxulîm 2 sala. Wê çaxê dîsa me üniversite zanîngeh dixwand. Ku min zanîngeh qedand ez hatim bûme mamoste ez çûme gund. Gundekî mekteb lê tin nebû. El wî gundî min mamostetî kir. Min tiştekî ji wî gundî ra gelek tiştekî min balkêş min çêkir. Me rabû mektebek me li wir çêkir. yani tu çûyî gundekî bê dibistan Bê dibistan. Dibistan li wir tin nebû. Ez ketme xaniyê kelpîç û bi kevira xanî çêkiribûn ez wirda bûme mamoste. Min rabû dûra me rabû gundiya ra me têkilî kir. Me got em mektebeke çêkin. Me rabû li wî gundî mekteb çêkir. Li wî mektebê ez tayîna min derket ez hatme bajêr. Ez mekteba ku min jê dixan biçûkî îlkokul mekteba ewilî min li wir jî çû mamostetî kir. Va gelekî tiştekî xweş he yani. Mekteba ku tu lê zarovî û her tiştê te serhatiya te gîd wirda hebe serencama te di wirda be tu jî herî li wê derê bixwînî. Tu di wê sinifa ku tu tê da em bên yani tu him şagirt bûyî Erê. tu jî tu heman derê bûyî hosta bûme ostad wê derê da jî me kir ez li wir tayîna min derket ez hatim mektebeka di em di wê derê jî 16 sal şuxulîm ew ez mal nîş bûm. Erê mamostetiya me wirga derbas bû û ez gelekî bi hevala peyva xwe hatî hate bîran min got ez di aliyê
اجتماعی ام بین به تیباتی به انسان را تکیلی را گلک دور هیلا من فریه از به وچه هم روزنامه‌وانی دکر از گلکی به آرتیسا را و به تشت در هم گوتبیش شکرن اب گوتبیشانا گوتبوش خاش بون یعنی مری وچه هین جوان بی و مری یکی 40-50 سالی برا گوتبیشی چکی پرتشتکی خاشه ناویوی کی بود؟ حسین پیدا حسین پیدا حیاتی حمزوغله و او چندکی دجی هنها ناویوانه بیرامنه و حالوق ام العسكريه تابون حالوق بيلجنر ام لوي عسكريه تابون او جي او هوالي هبون خاط او يعني هوالتي عسكريه بر هوالتي كخاشه از هين حركو از درما اسطنبولي از وي زيارتكم او جي من دعوتها تياتر شانو اخذ كه تياتر اخذ كه ام بقى نزوجت هذه مره قال زواج اخر مهرد دیدی اما دیسا به دست باف دیه مبو اری وانا چوغاست وانا گوانیه دچون اونا جوان شور دکرن دهاتن جمره دگوتن اما می خانم خواه برمالیا خواه می دی و می غاست و از تشتکی پر او ببیم از هین بجارنا بناوی وی بان ناکم اره از دبیم ناوی خواه عادله ادیم عادله خانم اره پکی مهم او تر چه بیجه؟ او جی دبی خوجه اره باش ناموسته اره او جی ورگاد دبی چند سال مزوجینه؟ ام yani bira em salê me belî neve 40 sal derbas bû 43 salım. Maşallah. Erê xelîş te razî. Peki çend zarî we hene Seyda? Heft zarî me hene. Xwedê were bê. Xelîş te razî be. 5 keçikin. Du lawkin. Lawkê min yek muhasebecî ye. Yek mîmar e. Maşallah. Erê keşkê min jî yek bijîşk e. Em bên doktor. Çarê xwe jî mamoste ne. Ez bixal mamostetî hez dikim. Mi got ku biraz zaro min gîb mamoste bin. Keşka min gwazî île bi bijîşk bim. Wê meraxa wê ew bû. Yani hefta jî xwan. Erê hefta jî xwan, hefta jî qedand. Em bêjin baş ve tiştekî gelekî serkeftiye em we pîroz dikin. Spas dikim. Di Rihayê da malbateka mîna minê ku yekî tê da derketî û zarê xandine pirin dikin. Berê rast. Erê pirin dikin yani. Derfet jî kêmin berê niha. Di mesela di mala me da min tenê xandiye. Di malbata me da ê ku üniversite qedandine ê ku di salê me da zaro di salê me da ê ku zarî wî xandine tinene. Hûn bixwe çend xuşk û bira bû? Em çar bira bûn Berê. û sê xayîng bûn. Hûn dîsa heft bûn yani. Erê dîsa heft bûn. Me eceb yek kêm bû. Na em çar xayîng bû çar bira bûn. Neviyê te hene? Neviyê me hene. Yek Peline, yek Özgür e, xayînga Özgür Roza ye, yek amî jî Dicle ye, Şîrin keşka min navê wan dixwazî bira bona ku navê Kurdî werin fehmkirinin zanebûn ez bibêm. Yek Evîn bû a min ê nixuriya min. Dûra wê Narîn e, dûra Gulbîn e, dûra Şîrin e, dûra Gulbîn e û dûra Nûrşîn e. Şîrin niha li Qocaelî darêjê li wê derê ye mamoste ye. Ewa li wê derê ye. Peki mamoste. Navê keşka wê jî neviya min jî Dicle ye. Belê. Xwedê were bihêle. Xelîş te razî be. Tu xebateka we a li ser berhemekê heye? Mi got ed nivîs û helbesta da ez dereng mame dîsa dikin di pirtûkê xwe derxînim. Çi? Mi şandine ez vê derê da bibim pirtûkê min gîd kent yayînlariyê da derk weşanê kenta derdikevin. Yek li ser kitabê min ku me rexne kirine. Na heval ê ku têkiliyan û me re heye em kitaba xadine min ez li ser wana rexne dikim. Malûm e kitabeka te jî min rexne kir di rojnamê da derket.
vaya me heşt nodu heşt kitap me rexne kirne vana me giyatekim kitabı pir qalın bibe bona ve mirabu nivi derxis çel şeş vani dikime u deh nivîskara jî di heqê kitabê min da nivisandine û ez wan jî dikim têkmê vaya di ruhayê da tiştekî ewil ye. Dibên hinek gotinê me hebû Kurdî bîra me da maye rê naqedin bêk û gava xwînê şiştin hisrê çava Kurdo were dest bi hev de em çêkin vê aşitiya bav û kava. Tiştekî wanî şevekî nîvê şeva rabû serxwe qîriya لریزی دشت و زوزان نالین هات دچیا همو قیز بو زار چلی بچو درد کتن لمالان بانگین دچو اگی تو شیر مرخاص خورت کردا خورت سنرش سن زری ند گوتن روز ند گوتن شب هیچ بگون یک مال یک در دگو هر روز من نوروزه هم هر یک باواکه وز بحیران بجنا تزرا وجتای گله جشتلا رهانه بجدارا و چناره هی بقولا